ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саводо ТВ. Ирӯз 2 январи соли 2024 1000 рубл 121 сомонӣ. ирӯза намор оиди квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Турсунзода, хонаҳои заминӣ, заминҳои фурӯшӣ ҳастанд. баҳри шумо тамошо кунед, наворда лайкотона бизанед. Рости бачаҳко занг мезананд, ай ҳар як ҷои турсиён навор кунед, не ки дастгирӣ беҳаст азиз. Дар 12000 просмотр 400-300 та лайк ай. Ҳамин касоне ки тамошо мекунед, хуш ба ҳолтон, лайкотона бизанед, дар канал подписатсия кунед. Бовар дорам ай ҳамин канали ма ягон хонаи мошини арзон мемардад азиз. мақсад ирӯза навор оиди хонаҳо, квартираҳои фурӯшида дорем дар шаҳри Ваҳдат, шаҳри Турсунзода, хонаҳои заминӣ, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Душанбе, шаҳри Данғара, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор ва дигар ҷо. барои реклама кардан хона, мошин, заминҳои шоҳрушин рекламаш мекунем. эълона сар мекунем, тамошо кунем бачаҳко. мегзарем ба якум квартираи фурӯшӣ бардор азиз. квартираҳои фурӯшӣ арзон дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регар. нархҳошон бо маслиҳат 1 метри квадратӣ $330-350 бо айдам арзон ҳаст бардор азиз. метавонед пешпардохт кредит бигирен аз 20 то 40% пешпардохт мекунед, далши оҳиста фурӯш наметавонед бардор азиз. خب ипотека бефоиз метавонед аз 24 то 2 сола бигирем бардор азиз. рақамҳои WhatsApp 959 занг зан маслиҳат кунед. дар шаҳри Турсунзода якум микрорайон, дар назди мактаби умумии 86, боғчаи кӯдакона, поликлиника, мактаб, литсей ҳамаш дар наздикӣ ҳаст. стадион марказӣ ва дигаро. хулоса ҳамин акамон 4 та объект дорам бардор азиз. 4 объект, якташ полни тайёр шудагиай ба фурӯш мондагианд. объекти дуюмшон дар 7 этаж ремонт рафтасай. объекти сеюм, чорум уже нав сар кардагианд. хулоса занг занед, аз номи канали Саводо ТВ арзонтон мекунанд. кредит мехоҳед, любой намуд дорам бардор азиз. занг зада WhatsApp маслиҳат кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, нархиш 380 000 сум меган, бо муомилаи созам дорад. худотон дар рӯи экранатон дидестед. ҳамин хонара агарот дорад. масоҳаташ 6 сотих замин, 4 комната хона кардагианд. WhatsApp доранд, занг зан маслиҳат кунед. дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Меҳргон, 6 сотих замин, 4 дар хона, ҳамом, кухни, баня, ҳоҷатхона, об свет ҳаст. бозорча дар ҳамин наздикишай, лаби роҳи калондай. масҷид, мактаб дар ҳамин наздикии хона ҳастай. мақсад 380 000 мегӯям, бо муомилаи созам мекунем гуфтагианд. алиш бо ягон хона боша мега дар шаҳри Душанбе. хоб занг занед, маслиҳат мекунем. сумтон метан, сумшон метавонед бардоред. аммо тарафҳои зарафшоне гипразен боша, агар варианти алиши ҳам дора бардоред. хел ба нарх 380 000 сум меган, бо арзон ҳам мешавад. аз номи канали Саводо ТВ кадом хонае набоша, занг занед бардор азиз. шумо да скидкаи гизалам мекунанд. 4 комната, 6 сотих замин, занг зада у тарафша бардор азиз, маслиҳат кунед. хонара ремонти замонавӣ кардагиам, просто мега сумдаркора мефурӯшем ша. агар дар шумо хона боша, мошин, замин, квартиро бардор азиз, метавонед роиш кунед. мода дар ҳамин имо WhatsApp ки дар аввал навор ҳастай. мақсад роиш кунед, мо реклама чакем, дар навор баъдна фурӯшта мемонем. ҳамхи бачаҳкода нишон метаҳем, мақсад кори шуморо осон мекунем. ё ки оиди ҳамин хона дар рақамҳои +95 занг зада маслиҳат кунед, бо арзонтон мекунам бардор азиз. мегзарем ба сеюм эълони ирӯза. мега ки ман замин мехарам. ҳамин ака, номам Парвез, аз шаҳри Душанбе мешавам. рақамҳои WhatsApp да занг занед. 3 сотих замин дар корай, аз территорияи Ваҳдат бошад, теппаи Самарқанд ё ки қиблаӣ бошад, мешавад. нархиш то 40 000 сомона боша. агар касе ки дора, рақамҳои WhatsApp мада занг зана, ман мехарам мегам. бачакҳое ки замин дорен, замин мефурӯшен, ҳамин акада занг занен, заминтона мехара бардор азиз. марамад рақамҳои WhatsApp да занг занед. мегзарем ба чорум эълони ирӯза. бетон мишалка бардор азиз, дар ноҳияи Ҳамадонӣ, нархиш 3000 сомон, 3000 сум меган, бо муомила дора. истеҳсоли Русияй. рақамҳои дастӣ 988 ёки +7 WhatsApp да занг занед, бо арзон ҳам мешавад. ба свет кор мекунад. худаш як бор дар Россия истифода шудагиай, ҳамин худшон харидан, дар ҳамон Россия як бор истифода бардаган. пашти мега кор кардаги неста ҳамин асбоб. метавонед занг занед, рақамҳои WhatsApp ёки дастида муомила мекунем.
استحصال راسته ایرسی وردگه این حال در ناحیه حمدانی میر سعید علی حمدانی قرار دارد. اگر که خریدار قسیق باشین با ارزان هم میکنه میگن. خودتون باز زنگ زده برادر عزیز مصلحت کنین اویدی نرخ نباش. میگذاریم با پنجم کوارتیره فروشی. کوارتیره های فروشی ارزان در شهر وحدت رایون ژد استانسیا میگن. دوم 12 اتاژه، نهم اتاژ یک تا دخانگاه میگن 90 متر کوادراتی داریم. در دهم اتاژ دو تا دخانگاه 75 متر کوادراته. نرخشان با مصلحت 1 متر کوادراتی $240 با معامله میکنیم. رقمای 559 واتساپ داره. از نام کانال سعودو تیوی زنگ زده مصلحت کنیم برادر عزیز. تیرزه های خانه ها میگه طرفی راه نگاه کردگان نگاه میکنن. ساختمان عین حال در هفتم اوشانا رفته است. ماه سپتامبر سال 2024 اجازت ریمونت داده می شود و آخر سال همی دام سپریده می شود برادر عزیز. 2025 سال همی دام پانی با استفاده سپرده می شود. کسانی که میخرین از نام کانال سعودو تیوی همین رقمای 559 واتساپ داره برادر عزیز زنگ زنین مصلحت کنین با ارزانتون میکنم. $1 ش میگن 1 متر کوادراتی $240 با معامله سوزان داره. مرحمت با زنگ زن مصلحت کنین. میگذاریم با ششم خانه فروشی. خانه فروشی در ناحیه واسه بچکایی که در امو کامنتر یا خواهش کردین از ناحیه واسه مونم همیشه یافتیم با هسته یا تایگه در دوامی همین نبورای. اینا میگه 450,000 سوم 4 کمناته دارای 4 سطح زمین مساحت دارد. خانه استقامتی حولی واقع در ناحیه واسه شهرک هلبوک کوچه عزیز رجب. خانه از 4 سطح 4 خانه استقامتی حمام حاجتخانه آشخانه درونش باز ساونا نیز داره برادر عزیز. خانه تعمیرش نغز زوری بعد تعمیر کردگیم سروش میفروشیم فروخته میشه با نرخ 450,000 سومونی. ولیت علیشی را گفتگی نیستن. خانه را زمانوی ریمونت کردگن پروسته میگه سومون در کرای با نرخ 450 تا با معامله سوزم داره برادر عزیز. اگر شما خریدار قزیق باشین همین رقمای 985 زنگ زنین معامله همراه شما میکنن. مقصد خانه شونه شما دا میفروشن. داکومنتش 100%. خب 4 کمناته 4 سطح زمین در ناحیه واسه شهرک هلبوک قربان شهید برادر عزیز. همون طرف دای کسانی که میخره زنگ زده مصلحت کنیم برادر عزیز. میگذاریم به هفتم خانه فروشی. خانه فروشی باز در ناحیه واسه نرخ 68,000 سومونی 3 کمناته 8 سطح زمین مساحت دارد. خانه با خشت پخته خزاندگی برادر عزیز. کریش محکم پروسته коробкаи холихона ремонт кардагӣ нестанд. дар ноҳияи восеъ ҷамоати миралӣ маҳмадалӣ дар деҳаи шурак 3 комната 8 сотих замин бо муомилаи созам дора 68,000 сум рақамҳои 988 занг зада маслиҳат кунед бародар азиз. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе бо нархи 580,000 сомон фурӯхта мешавад. 8 комната 5 сотих замин доранд. рақамҳои 901 занг зада маслиҳат кунед. салом ба кулли мардуми хонахар гуфтагӣ. хона дар маҳаллаи гулпарвар поёни гипразем гарадок канечкаи маршруткаҳои 56 45 54 қарор дорад. дар наздикии ҳамин хона мактаби миёна ҳаст ва 2 поликлиника низ ҳаст. 5,5 сотих замин дорад, яъне ки сотих масоҳати замин. 8 дар хона иборат аст. 2 то 6 ба 3 хона, 4 то 4 ба 3 ва 2 то хонаи дигар 5 ба 3 хонаҳои зимистона, хонаҳои тобистона ҳам дорад. бо ремонти замонавӣ мефурӯше меган. бедора маълумоти боқимондаро мега занг занен бо маслиҳат мекунем. ҳамиқа маълумот мо шумода хондем. мегзарем ба ноҳум замини фурӯшӣ бародар азиз. замини фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб қитъаи 6 7 сотих замин масоҳат дорад. замин ҳамвор бародар азиз. об дорад, свет дорад. постоянӣ ҳастаи ака об дар ҳамон деҳаи поёнгӣ дар растаи поён ҳастаи об. замин ҳамвор 7 сотих бо муомилаи сӯзам мекунем. гирдвана мардум ҳама зиндагӣ доранд. дар шаҳри Кулоб қитъаи 6 бародар азиз 7 сотих замин доранд.
کسی که میخره رقم واتساپ زنگ زنه مصلحت میکنم با همراهی شما. میگذاریم بعد دهم خانه فروشی. خانه فروشی در شهر اسفاره نرخش 120,000 سومونی. سه کمنته 6 سوتیق زمین دارد. حولی در رایون شروع برده عزیز. اگر ریمونتی خانه خب میانه ریمون کردگان کراسکا در همه چسباندگی مساحت 6 سوتیق خودش 3 کمنته خانه دارد. کسانی که خریدار قزیق هستند در شهر اسفاره 120,000 سومونی با معامله خوبم داره برادر عزیز. او طرف را زنگ دادن مصلحت کنین. راستی برادر عزیز اگر در شما خانه باشه، ماشین، زمین، کوارتیر، عموما چیزی که برای فروش رکلام باشه، اگر برای رکلام 931 07 97 ایمو واتساپ داریم، میتونید مراجعه کنید، ما رکلامش میکنیم در نواری بعد نه فروش رکلام نمیمونیم برادر عزیز. شما روی کنید فقط خویش های همتون فقط مهنتو را قدر کنید، لایکاتون را بزنید، بخیلی نکنید برادر عزیز. همین لایک بسیار شوه ما هوسمند میشیم، لبای خیلی خونه ماشینا را برشون پیشون میکنیم. دستگیری کنید فقط. میگذاریم با 11 خانه فروشی. خانه فروشی در شهر بختر نرخش 170,000 سومون، دو کمنته 3 سوتیق زمین مساحت دارم برادر عزیز. خب کچلکای آبم در امی حولی موندگیان، مقصد میتونن از این استفاده برین. ده در خونه 3 سوتیق زمین، ناحیه وخش شهر بختر، ناحیه وخش کیروفیک شهرک بختر، مکتب بانلتسا لوی راهی کلوندای میگن. همین خونه خودشم در همین لوی راهی اسفالت کردگان، سویت آب هسته با معامله سوزم میکنیم. همین نفرایی که خریدار قزیق باشین زنگ زنین، بهوده زنگ زدن راحت مون نکنین میگن. اویدی خونه بچه‌ها 170,000 سوم میگن. این طرفش زنگ زده مصلحت کنین. همین قم معلوماتی خونه بود. اگه کات هم دوران در همین حولیشون خب کوچه فسون توزاکای زنگ زده مصلحت کنین. میگذاریم با 12 خانه فروشی. خانه فروشی در شهر وحدت با نرخ 177,000 سومونی. ریمونتی خانه فسونکی خشروه کراسکای زور کردگی همه طرفه، دو کمنته 5 سوتیق زمین مساحت دارد. رقمای 937 زنگ زده مصلحت کنین. سروش خانه فروشی در شهر وحدت دهه فیرشتی سنتری فیرشتی. دو در خانه با ریموند هایش میگه حمام و حجت خانه کتیش دارد. همش تیاره 5 سوتیق زمین سوید دارد. باز درختان میوه دهنده هم هسته با معامله سوزم دارد. مکتب دارد، آب دارد، کانال هم دارد. با باز مگزین اپتیکا قریبی همین خانه در قرار دارد. میتونید زنگ زدن مصلحت کنید برادر عزیز. میگذاریم با 13 خانه فروشی. خانه فروشی در شهر بختر. راستی بچه‌ها از بختر بسیارتر خواهش کردن. دستگیری از شهر بختر زیاد شد، ما اکمشان بسیارتر نوار کردیم. نرخش 500,000 سومون، 6 کمنته 55 سوتیق زمین مساحت دارد. خانه پروژه گیزاله کرده. یعنی رقمای 901 زنگ مصلحت کنین. حولی از 55 سوتیق عبارت بوده. دارای 6 حجره، کخنی، علاوخانه، وانه، حجتخانه بیرونی هم نیز باز دارد. یک دیگه در درون خانه، در بیرون خانه حولی با کانالیزاسیا آب سویت دائمه تامین شده. سوراخ همین خانه جماعتی بستان قلعه دهه آرزوی د، گردشی راه ایرپورت بختر، لب راهی کلون. کسانی که میخرن زنگ زنن با معامله سوزم همراه شما میکنم برادر عزیز. اویدی خونه معلومات پرا زنگ زدن میگیرین. راستی وقتی که دستگیری به هست شواگر موزیق میشن بچه‌ها، وقتی که دستگیری بسیار شواگر لایک پادپیسات بسیار شواگر ما هم هوسمند میشیم. چه خیلی که خونه شما در مقاله گفته میویم. رقمای ما برای رکلام کردن +990 931 ایمو واتساپ زنگ زدن مصلحت میکنیم. رکلامتون میکنین شما دا خونه‌تون زمینتون. خویش همتون لایکاتون بزنید، نوروی با شما مقبول باشه. در کامنت را سعودو تیوی با پیش نشین. باقی در امان خدا خیر.